Good morning, dear brothers and sisters in Christ. Today is the third day of our novena to Saint Benedict. He is presented to us as the Father. Let us now sing the two stanzas of the hymn to Saint Benedict. Kindly all stand. Please be seated. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. A reading from the Rule of Saint Benedict. In his guidance of souls, the abbot should always observe the procedure set forth by the apostle, who says, reprove, entreat, rebuke, mingling gentleness with severity, according to the circumstances. Let him show the rigor of a master and the loving affection of a father. That is, he should more severely reprove the undisciplined and restless, but encourage the obedient, meek, and patient to make still greater progress in virtue. And we charge him to rebuke and punish the negligent and haughty. Reflections on God our Father. In our daily life, we are easily distracted from thought of God and often find our thoughts centered on ourselves. No wonder that Saint Benedict preferred community life so that monks could live together in prayer and work under an abbot or spiritual father who is accepted as representing God and holds the place of Christ in the monastery. First, our Father, who art in heaven. Our Lord and Savior has taught us to pray daily, Our Father, who art in heaven. It is this mindfulness of our filial relation to our Heavenly Father that gives proper direction and value to our lives. Lack of supernatural outlook during much of the day leaves our lives empty and almost unchristian. The spirit of the early church
so well reflected in Saint Benedict's rule, fostered a deep awareness of membership in the spiritual kingdom on earth, on which Christ is the head. Second, our spiritual guide. We can regain this consciousness of membership in Christ by seeing Christ's authority and the loving care of our Heavenly Father exercised in our behalf by those who serve us as spiritual guides and counselors, especially our confessors and our religious superiors, as well as others appointed to assist in the pastoral ministry of the Church. They are our fathers and mothers in Christ. With St. Paul we say, I bow my knees before the Father, from whom every family in heaven and on earth is named. Lastly, spiritual guidance. In the filial dependence on our Heavenly Father, we will seek the counsel and guidance of His representatives in this life. We can do this by paying closer attention to the ordinary instructions given by them, or by consulting them privately when we need direction in matters concerning our spiritual life. We have been made children of God by adoption. This spirit of adopted children of God, infused into us at baptism, will strengthen in us the band of charity through our common union in Christ under the one Father in heaven. Let us pray. Kindly kneel. God our Father, may Saint Benedict be our special patron in heaven, so that what we cannot achieve by our own strength and merit, we may obtain through His merits and prayers and your loving grace. This we ask of you, through Christ our Lord. Amen. The Litany and Prayer to Saint Benedict. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, hear us. Christ, graciously hear us. God, the Father of heaven, Have mercy on us. God, the Son, Redeemer of the world, Have mercy on us. God, the Holy Spirit, Have mercy on us. Holy Trinity, one God, Have mercy on us. Holy Mary, Pray for us. Holy Mother of God, Pray for us. Holy Virgin of Virgins, Pray for us. Holy Father Saint Benedict, Pray for us. Saint Benedict, Man of God, Pray for us. Saint Benedict, Man of Prayer, Pray for us. Saint Benedict, Father of Monks, Pray for us. Saint Benedict, Promoter of Missionary Zeal, Pray for us. Saint Benedict, Teacher of Justice, Pray for us. Saint Benedict, Lover of Peace, Pray for us. Saint Benedict, Prudent Guide of those who err, Pray for us. Saint Benedict, Helper of the needy, Pray for us. Saint Benedict, Spurner of demons, Pray for us. Saint Benedict, Patron of the dying, Pray for us. Lamb of God, who take away the sins of the world, Spare us, O Lord. Lamb of God, who take away the sins of the world, Graciously hear us, O Lord. Lamb of God, who take away the sins of the world, Have mercy on us, pray for us, O Holy Father, Saint Benedict. that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. God our Father, your Son Jesus Christ promised us, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. With confidence,
we approach your throne of grace and humbly ask that our prayers be heard. Kindly mention your intentions or petitions in silence. Prayer to Saint Benedict. O Holy Father, Saint Benedict, blessed by God both in grace and in name, who while standing in prayer, with hands raised to heaven, didst most happily yield thy angelic spirit into the hands of thy Creator, and hast promised zealously to defend against all the snares of enemy in last struggle of death, those who shall daily remind thee of thy glorious departure and thy heavenly joys. Protect us, we beseech thee, O glorious Father, this day and every day by thy holy blessings, that we may never be separated from our blessed Lord, from the society of thyself and all the blessed. Through the same Christ our Lord. Amen. Our Holy Father, Saint Benedict, Pray for us. let's now sing the last two stanzas of the hymn to Saint Benedict. Please stand. Wondrous rays of God's sunlight, the world appeared before thy sight. Then through the emptiness did see on earthly things that were they be. Sing Benedict to thee return, the secrets of God's grace to learn. O guide us by thy wise degrees, that God alone we seek to please. Praise, honor, glory is to thee, most blessed and holy Trinity. Thy love unbounded did impart to Benedict's enraptured heart. Saint Benedict to thee return, the secrets of God's grace to learn. O guide us by thy wise degrees, that God alone we seek to please. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let us include in today's Holy Mass intentions for the third day Novena Mass in honor of Saint Benedict, thanksgiving, good health, and special intentions of the family of Kathy Ifurong, Nestor and Mila Ibay, Mr. and Mrs. Ruperto and Lita Dumlao, June and Alma Espino,
Shoni and Feibay, Baby Baluyot, Mr. and Mrs. Jose Mordes Jr., Dr. Christine Ann and Dr. Carlota Gutierrez, Nati Lingad, Miss Eva Dabu, June Morales, William Xavier Quarry, Jerome and Luz Reyes, Linda and Feli Bacani, Paz Roque, Celia Razon and sisters, Leonila Fernando, Romana Joel Reyes, Susan Dico, Pining Manapol, Tenko Sisters and Mercy, Nicolas Bravo, Jerry and Jenny Paulino, Marilu Morillo, Grace De Mesa, Millie and Risa Trinidad, Lito and Boytan, Ray and Carla Almenanza, Ligaya, Noel and Lu Nukup, Domingo and Lucy Dizon, Aida Dizon, Marlon Tayag, Agnes Bulaksaw, Neth Bonus and Ann Manalang, Irene Quinto, Mayor and Mrs. Ted Tumang, Joseph Lorenzo, Josefa Garcia, Dr. and Mrs. Jude Verzosa, Quirino Yap, Aurora Yap, Rene Co, Sunshine Superstore, Remedios Manalang, Pines Lagman, Kay Lazaro, Loretta Chilin Lidsay, Oblates of St. Benedict, Mrs. Irene Katibog, Mr. and Mrs. Ernesto Nenaong, Engineer Ray Pexon, Engineer and Mrs. Noli Gurley Vitug, Engineer and Dr. Adrian Monet Briones, Engineer and Mrs. Sebastian Pagco, Engineer Jose Nolasco, Architect and Mrs. Manahan, Architect Manaid, Dr. Loretta Howe, Architect Alvin Galura, Mr. and Mrs. Parchona Pamintuan, Yuswiko and Piupaco Sisters, Chua Sisters, Susan Vitug, Ignacio and Mr. Eduardo Guarin, Elenita Panlilio, Kay Boy Justin and Frey Benedict Soliman, Melba Basilio, Alma Paras, Mr. and Mrs. Eliseo Tolentino, Tita Sadsad, Bong and Pet Santos, Wilson and Paula Linera, Antenero and Maata, Honorable ex-Vice Governor Sheila Salgado, Dr. and Mrs. Angelito Medina, Mr. and Dr. Rafi and Teresa Mapalo and Banyares, Lazatine and Panlilio, Perla Gumin, Mr. and Mrs. Marshall Gloria Macabalug, Mr. and Mrs. Ray Susan Malyari, Nonong Gomez, Agnes Dulay, Sister Fatima Maliwat, Leonela David, Myla Mineses, Darwin and Jenny Conanan, Carding and Flor Conanan, Alex Bethrel Medina, Messina Family, Engineer Jesus Ponzalan, Dr. Ads Manalo, Edna Castillo, Lito and Carmen Lazaro, Mr. and Mrs. Franklin Lilian Borromeo, Mr. and Mrs. Edmond Faye Cruz, Edgar Mendoza, Charlie Lacson, Nilo Enrico Nukup, Reynante Sandico, Jean Griffin, Let Hizon, Sel Martinez, Antoinette Manalang, Perseveranda Nuki, Jesus San Luis, Sita Rodriguez, Tess Manalang, Judge Pedro Sunga, Mrs. Carmelita Ginto, Del Zamora, Dr. Lizelle Bonifacio, Lolit Laurel, Dr. Cynthia Lagman, Dr. Belen Gonzalez, Dr. Pedro Papio, Dr. and Mrs. Mike Rivera, Rolando and Adela Rivera, Eddie Sun, Dan Kapati, Monica Ludi Ana Tumang, Dom Martin Gomez, Mr. and Mrs. Jason and Early Manaloto, Mrs. Beltran, Giaballanes, Mr. and Mrs. Eduardo Beneriza, Bang Valenton, Lord Inventor, Mr. and Mrs. Ande Bonifacio. For the good health and recovery of the following, Lori Howe, Sister Mary Thelma Rusiana, OSB, Donnie Soon, Dr. Evelyn Banyares, and Florentina Sunga. For the repose and the souls of
Carmelita Luz Natividad Iforum, Mother Agnes OSB, Sister Benedict OSB, Sister Scholastica OSB, Monsignor Tans Panlilio, Rene, Jose, Tranquilina, and Reynaldo, Endring, Emang, Charing, Juliana, Agustin, Jose, and Alejandro. Mayapat magrasya nga bak po kay kayungan. Kaniti pong kay katang kapag masusyan, pakiabetala naman, karing kay katang panalangin ding makatuging intensyones. Pasalamat ng Dr. Onester Orvina, birthday Thanksgiving, Kalel Miklat, Dr. Almira Aguilar, and Carmelita Galang. Special intention, BDO Walter Mart Branch. Speedy Recovery, Rolly Dimaun, Cheryl Immaculata, Bel Trinidad, Father Larry Sarmiento, Angelo Bonus, Manolo Aime, Eden Iris Salvador. Antimuring ding sablang kaladwaking purgatorio at ding kaladwada di Father Eloy Montoya, Dominga Ponciano, Domingo Senior, Honesto Senior, Esther, Emmanuel, Arsenio, Brigida, Nestor, Consolacion, Lauriana, Rosalina, Mirna, Felicitas, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Pelino, Cecilia, Simeon, Lolita, Marcelina, Faustino, Estrelita. Magkabiatan po king dalit apamukulat. Palayan at talatukin, palayan namin tuburan, palayan ay naus mo, palayan na pinili mo, palayan mo o Ginoo, ka ng pakayapan, kang palamungan, kang pabanalan, Deyaus king pamipatuto, Deyaus king pamanaran, o ginubalayan mo ang tamayanan, o ginubalayan mo papamungan.
Malaya na bituguran, malaya na inaus mo, malaya na pinili mo, palayan mo o Ginoo, ka ng pakayapan, kekang panamungan, kekang pabanalan. Kilagyan ng ipang po ng anak, ang po ng Banal Espiritu, Amen. ang grasya ng ginutang Jesucristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyagom ni Banal Espiritu, mantabaya kay kayo. At kaya kaon timurin. Maya payabak kay kaingan po. Maya payabak po amo. Morning, at yutana king katdungaldo, ning pamagsadya tamo king piyesta ng Saint Benedict. Ning kakatang madre, abayan ng tala po, kaniting pamagsadya arang piyestang alang tao. Sister, magtauta kanta? Mother? Anyway po ining ingaldong ini king kadlong nabinatamo gaganakan tayo naman ning metong pang Santa Santa Isabel ning Portugal. Ing dara na Santaya naman Saint Santa Elizabeth ning Hungary. Nya pwede pa lang Midara Santa. Nya batangin ning abiyabing matampangganap kaniting kapag masusyan aminan tala pamod pagkalungkutan ding kasalanan tamo at anyaran tapamo ilunos na at kapatawaran ng Diyos. Ikang minye kang Santa Isabel, king kagiwan ning pamamayapa, pilatan ding ni pagkamwa, Ginoo pangalulo. Ginoo pakalungan. Ikang uliran ng Santa Isabel, king kapibabatan, harapan ning kasakitan, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ikang minyetetagan kang Santa Isabel, king delana ng kapagsubukan, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa maipayan tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie alangangga. Amen. Ikayaking Diyos, ikayaking Diyos, ikayaking Diyos, king madasakan mo. Ikayaking Diyos, ikayaking Diyos, ikayaking Diyos, king madasakan mo. Kapayapang karingtaw, kayang kalukuran, pupuyan parang alang maligayan sa sambanakon. Pupuyan parang alang maligayan sa sambanakon. Kapayapang karingtaw, ikayaking Diyos, ikayaking Diyos, ikayaking Diyos, king madasakan. Manalangin tamo. Oy paning kapayapan at lugod, binyeme kang Santa Isabel, ing kalam aapi kasundono ring nipapagkamwa. Kapamilatan ng South, din kayang panalangin, ipagkalub mo kaya kami, ing tiyatagan magobra, para king kapayapan, pilatan ding tao, baking mayawos anak ng Diyos. Itiadon mi, king kapamilatan ng ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at magali kang bemo at ng Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos,
manggaman king alangangga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't kinlibro ning Propeta Amos. Nga nang sasabi ning Ginoo, daratang na ing aldo, aaku ibawi ke ing kayarian ng David, ame nga ring bale, melasak. Larinan kula ring dalig, at italakad keng pasibayo. Gawan keng pasibayo, antimo king minuna. Inya makanyang ding selakayan ding memalen na ning Israel, ing mitagan king sakop na ning Edom, at karing sablang bansa na meging bandiko kanitang misan a panawon. Nga nang sasabi ning Ginoo, apapalyari kaniti. Nga nang magsalita ning Ginoo, ding aldo daratang la, potang ding tao, ela paman mayaring tinanam, at tinalang pupupulan, at ding gagawang alak, erala ayagad mamunga ring ubas. Magus ka ring bundok, ing mayumong alak, at taglos iti karing bundok-bundukan. Ibalik kula ring kayang memalen, karing karelang gabun. Larinan dala ring karelang mela sa kasyudad, at manoknangan lakarin. Mananamlang ubas, at minum alak. Gawalang mulahanda at kananda ing karelang tenam. Itanam ke ing balen ko, king gabun a karelang binyeko. At enala mabagut pasibayo. Ing magsalita, yaing ginong ke kayong Diyos. Amano ning Ginoo. Salamat king Dios. Ing Ginoo ipangako na ing kapayapan king kayang balayan. Ing Ginoo'y pangako na ing kapayapan king kayang balayan. Ing sasabyan ing Ginong Diyos kakong pakiramdaman. Uling ipangako na ing kapayapan kaya katamu a kayang balayan. Karetang tapat kaya at karetang iya magbalik karing karelang dewakan. Ing Ginoo'y pangako na ing kapayapan king kayang balayan. Misagana ing alangkupas alugod at katapatan, mikawul naman ing katuliran at kapayapan. Ing katapatan sumibol iba't king labwad, at ing katuliran matyo iba't banwang matas. Ing Ginoo'y pangako na ing kapayapan king kayang balayan. Wa ipagkalub ning Ginoo ing sablang kasaplalan, at ing sikantamo dakaling kaya katang pupulan. Manimunaya keya ing katuliran, at isadyane ing kayang dalanan. Ing Ginoo'y pangako na ing kapayapan king kayang balayan. Parangalan tayo po ing maya pabalita. Alleluia, 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 Pagkaluban mo kong pamanalastas, banking mabilo kong puso, kakulang ato paran, ding kaya kang kautusan. Alleluia, 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 Ang Ginoo mantabay kay kayo, At kaya ka timurin.
Pamamasa king may pabalita agpangkang San Mateo. Ligaya kay ka, O Ginoo. King panahon ito, dinatangla kang Jesus, di ngalagad ng Juan amaminyag. At ngarang mengutang, bakit kami ang ponding pariseo magayuno keng maralas? Dapat di ngalagad mo, bitasang magayuno. Nga nang may kibat Jesus, malyari lawaring lungkot, ding kumpirado king kasal, kabang kaya berepeng lalaking kinasal. Alila, dapat po tang erene kayabe, ing lalaking kinasal, kanitala pa mo malyaring mag-ayuno. Alang malagping bayong tela, king laon ay malan. Uling pamanurong ning bayong tela, mga igot siyang lawon, at lalo yang dagol inggisi. Alam mo namang mibibiling bayong alak, karing lawon alulanan, agawa king balat animal. Uling mga daslareti, king bayong alak. Parehong mga sayanging alak, ating lulanan. Bagkus ing bayong alak, bibilira king bayong lulanan, agawa king balat animal. At king makanya na paralan, parehong magluwat ing alak, ampon ing lulanan. Ing mayip ng balita, ing kakatamong kaligtasan. Kapurian kay ka, O Kristo. Makiramdam tamo po king umilya. Gandang morning. Dumarami na tayo. Pero meron pa rin dapat physical distancing. Ito po yung new abnormal. New normal. Kaya hindi natin pwedeng aluin ng luma. Kaya kailangan kong new normal, panatilin natin ng physical distancing. Ang mahirap po ngayon kung dito meron tayong physical distancing, baka paglabas natin ng simbahan, wala na tayong paki. Magiging careless na tayo. Na pag nasa palengke, dikit-dikit na siksika na. Dapat mapanatili po natin yan para hindi tayo mahaluan ng COVID-19. Kung paano tayong very careful sa loob ng simbahan para hindi mahawaan itong sakit. So dapat ganyan din dadaloy sa lahat ng ating ginagawa sa maghapon. Maging aware tayo at conscious. No? Sa bagay, ako po, kumisan, unconsciously na hahawakan ko pang aking mukha kasi dapat wag mong hawakan ng mukha. Sanay akong ginaganon ko yung ilong ko, no, o kaya ginaganon ang ilong, no, yan tulad ngayon. No. Pero ito po, ang isang dapat natin sanayin ngayon na wag nang hawakan ng mukha, na hindi ka nag-alcohol. So marami po ito, mga bagong dapat maugalihin natin. Kasi pag nahaluan ng dati, medyo delikado tayo sa COVID-19. Kaya ito po yung ebanghelyo, no? Gets nyo? Yung hindi pwedeng haluan ng ang bagong alak ng lumang alak. Mahirap pagsamahan ang luma at saka yung bago. Pero dito, ano rin ang Panginoon dito, ang punto yung lumang pagkatao at bagong pagkatao, hindi pwedeng magsama. Hindi pwedeng haluin ang kalokohan ng kabutihan. Yung pong sinasabi nilang mabait pero medyo bastos. No? Parang hindi ubra sa ating pananampalatayang ganyan. Ilang beses na po nating narinig yung mga istorya na yung mag-asawa, nagsimulang magandang samahan at nagtulungan sa buhay at guminhawang buhay nila, umangat ang kabuhayan. Hanggang sa isang araw, natukso si lalaki ng babae, tapos
ng sugal, yung kanilang kaginawahan, yung kanilang karangyaan, bumagsak. Kasi hinaluan ng kalokohan ang kanilang relasyon. Kahit po sa pangahanap buhay, di ba ganyan? Yung ibang mga yumayaman, pag yung magyumaman na, ayun, hinaluhan ng kalokohan hanggang sa yung business na naipundar, babagsak. Kaya hindi pwedeng haluhan. Haluhan ang kabutihan ng kalokohan. Kung hindi, sa word natin ngayon, makakarma ka. O kaya mamalasin ka. Pero hindi ganun kundi hinaharang natin ang pagsulong pa ng biyaya pag hinahaluan ang kabutihan ng kalokohan at ng kasamaan. At siguro, tayo rin po, inaranasan natin yan. Na napapahamak tayo pag nahaluan natin ng kalokohan ang ating ginagawang mabuti. Pero ganun pa man, alam niyo po, kahit ganun, kasi dahil sa kainahan natin, sa mga maraming mag-asawa, sa mga maraming nagbi-business, at sila'y nadadapa sa mga ganyang hamon ng buhay, o kaya sa ganyang tukso sa buhay, maganda yung first reading. Kasi ang Israel po, ilang beses ganyan, na nadadapa, nahaluan ng kalokohan ng kanilang pagsamba sa Diyos. Sumasamba sila ng iba't Diyos-Diyosan. Pero itong ating unang pagbasa, ito ipinapangako ni Yahweh na He is going to restore Israel. Ibabalik uli ang katanyagan at ningning ng Israel. Para sa atin din po, kahit na tayo, inaluan natin ang kaluhan ng anumang ginawa natin, andyan lagi ang Diyos para tulungan tayong i-restore muli ang sariwa at bagong buhay sa atin. Kasi po tayo sa ating pagkabinyag, sinuot natin ang bagong buhay ng Panginoon. Nang nabinyagan po tayo, ang simbolo niya ay yung pagpapasod sa atin ng puting damit, o kaya yung bonet sa bata. Yan ang simbolo ng in baptism. We already embrace the new life in Christ and with Christ. Kaya lang pag ano po, ayan, dahil nakalantad tayo sa iba't ibang mga pagsubok, tukso, kasalanan sa mundo, kaya minsan nadadapa tayo, nagkakasala. Pero tignan niyo po yung Panginoon, He's willing to restore again. Yang buhay na yan. Kaya nandiyan ang sacrament of reconciliation. Ako po naniniwala sa kumpisal, sa ating kumpisal, sa ating taus-pusong pagsisisi, ang Diyos mismo nililinis ang ating kasalanan at ginagawang bago muli ang ating pagkatao. Kaya sa atin po rito na baka kabilang tayo, kasama tayo sa mga nahaluan natin ang kalokohan, ang buhay na banal, ang buhay na mabuti. Andyan po ang Diyos lagi para tulungan tayong ano man ang sinira natin, ginulo natin, tutulungan tayong isaayos muli at muli ibibigay sa atin ang bagong buhay, ang bagong alak. Siya mismo, hindi niya pinagkakait ang sarili niya para sa ating nagnanais na muli-muli maituwid at maiayos ang ating buhay. Amen. Ngayon po'y ating idulog sa Panginoon ang ating mga kailingan. Tayong lahat na nangangailangan ng biyaya ng Diyos, ng Panginoon, na nahaluan ng kabutihan ng ating kalokohan at kasamaan. Ang ating sasagot sa bawat panalangin, Ginoo, ituro mo keng magsakripisyo. Ginoo, ituro mo kayong magsakripisyo. Para king baranggala mening Santa Iglesia,
mabiyasalasan ng disiplina, king karelang sarili, kapamilatanan ng pamagayuno at pamagkulasyon, ipanalangin taking Ginoo. Gino'y turong keng magsakripisyo. Para ka ring pamuntok ng gobyerno, mabiyasalasan ng magagwanta, king karelang sarili, banketa makyabelang masanting, aalimbawa ka ring at tsuking lalamda, ipanalangin taking Ginoo. Gino'y turong keng magsakripisyo. Para ka ring kayanakan, ang makapagdisiplina king karelang sarili, alangalang king uso, king sintingan at legwan, king masantingdang panlalawe ring aliwa, makapagtimpila naman king sarili ra, para king espiritual dang ikasaplala, ipanalangin taking Ginoo. Gino'y turong keng magsakripisyo. Tunay ating banaloy pa, ikay palibataning sablang kabanalan. Uninita pagpadalang kumi, babanalan mo sa aretinay, sinespiritu, at para kaya kami magarilang katawan at daya, ni Ginuming Yesu Kristo. Bayami daw ang pusang loob, king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapit, kaya pasalamat siya kaya ka. Si Rasunel Linyene, karing kayang disipulo nga na, kunan niya inikongan at kanan niya. Itingin ka na akong katawan, kami daw, para kaya kayo. Makanya mo naman kay Baning Apunan, kinuwaning kalis, pasbayang pepa salamat kaya. At digini kalis, karang disipulo nga na, kunan niya iti ko nga, minum ko kaniti. Itiing kalis, ning kanakong daya. Ing daya ning bay talanganggang tipan. Ami bubu, para kaya kahit para kaling sablang tao. Banketa, may patawaran daling kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Cristo sinumia, Cristo datangya, 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 pasti mayo. Inyang ini gaganakan miyo ipa, ing kamatayin at pamanyabli ng ebiyening anak mo. Daram may kaya kaiting tinapin, ing biyating kalis, ing kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapangbabaming pagamwa mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan meoy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay meto yato, ban meganap iking lugod, kambe ng Francisco, ake kaming papa. Ati Florentino, okay kaming obispo, ading sablang pare. Gana ka muna naman ni kapatid ming pepainawan at mananayang sabing miye, lalo na yung talasuyo mong yamong Eloy. Kambe di Domingo Senior at
Anita at Estela. Ading sablang mayang nabiye. Tanggapan mo sana kimaligay mong harapan, pakaduluban mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bilang hangga. Ban kaya benang Maria, ing birhenen during Diyos. Kambenang San Jose, akayang esposo. Kaya bering apostol, ading sablang santo, at inupad kimalmong kaburian. King kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu-Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman, King alangangga. Ngini manarantang mit mong kapanalingan lugod king ipa, karing amanong tiro ng Ginoo kaya katam. Ikabos mo kami o Ginoo sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasopan ing kaya kang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesu-Kristong kaya kaming talapangabos. Ginaming Jesu-Kristo, sinabi ka rin kaya ng apostol, ing kapayapan nalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Mo sana babalik dan, ning kaya kaming kasalanan. Naning lawin mo yung kasalpantiyanan ning kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo. Ikang mabibi at magari, manggaman, king alangangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabi sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka timurin. Iyan pang tayong waganing kapayapan, king metong at metong kapayapan, kaya kayangan, kapayapan. Cordero
kami ing kapayakan, ibigay mo kami ing kapayakan, demo'y kapayakan, ibigay mo kami ing kapayakan, demo'y Ngayong kordero ng Diyos, imilalakok king kasalanan ng ato. Noon tamang mayaos, king apunan ng kordero. Ginoo, ek matampang tanggap ka. Dapat ikas ngay nga mano mo, kumayap na ako. Kareta pong makasadyang makinabang, kay pumamako ka rin kay kayong luklukan, deng Eucharistic Minister, ila pong lumapit kay kayo, dakal pong salamat. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, ing lugod mo at lingap. Salamat, ing pakamal mo't pamaningat. Salamat po, salamat po. Pamangan mi aldo pamyemungan, tunangan mi manan mi naruman kailangan mi. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, ing lugod mo at lingap. Salamat, ing pakamal mo't pamaningat. Salamat po, salamat po. Maining aldo at dimlanan bulan, yugning angin at kanta daing kayo. Salaning batuin embeni, tatayid kaing maglakbe. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, ing lugod mo at lingap. Salamat, ing pakamal mo't pamaningat. Salamat po, salamat po. Para kaing pengarimi at kapatan, kamag-anak at kasibing lumang kapayating bukwat, maging mayang anting patpat. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, ing lugod mo at lingap. Salamat, ing pakamal mo't pamaningat. Salamat po, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat,
kaya beming sisima king live streaming, si Cloud tamo po ban pangadyan ig dapat ay spiritual ning pama kinabang. Itamongan po. O Yesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan a sakramento, kaluguranda ka, may git king sablang bage. At pagnasan ko ing tanggapanda ka, dapot, pauli na ningening pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mo wari at tsuka ka rin. At pagisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Emo sana'y paintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Amen. Oratio Imperata, itamungan po. O Diyos ay pami, lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamate na karing dakal at tao. Ipanalangin mi, antabayanan mo la ring taong mitutukan, manintun panulo, para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mo la ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap, karing misalunan. Ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin milaret ang miyawa na, kumayat na lasanang malalagwa. Ingatan mo la, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang may ngayawo na biye. Pagkalam mo kaya kami, ingrasya mo, kaniting masakit a panahon. Ban magobra kami, para king kakayap ding sabla, at ban makasaup kami, karetang atsu king pamangailangan. Ipaniga po mikeka, ing patuknangan mo na ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mi, karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyan pon magari kambe mo, king kametunganing banal na Espiritu, Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Lalab na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana pisawiling yaklis mi keka, king kakulangan mi, nune, bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanunuanan a Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Sebastian at San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita de Casia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Santa Monica, Ipanalangin mo kami. San Benito. Ipanalangin mo kami. Bendisyon ang tapong ininding laro, ang poreting religious articles, ng kapatadtamong Benedictine sisters. Our help is in the name of the Lord. Who made heaven and earth. I bless and exorcise you, oil, medals, and religious articles by God, the Father Almighty, who hath made heaven and earth, and things that are in them. May all the power of the enemy, the entire diabolical host, all assaults, all the illusions of Satan be removed and expelled from this oil, that it may be conducive to the health both of mind and of body, of those who shall use them. In the name of the Father Almighty, and of Jesus Christ, His Son, our Lord, and of the Holy Spirit, the Paraclete, and in the charity of the same Jesus Christ, our Lord, who shall come to judge the living and the dead,
and the world by fire. Amen. Let us pray. Almighty God, giver of all good things, we humbly beseech Thee that through the intercession of Saint Benedict, Thou wilt impart to this all Thy benediction, in order that who use them and earnestly strive to perform good works may deserve to obtain health of mind and body, the grace of sanctification, and the indulgences granted to us, also that may endeavor with Thy merciful help to escape all the snares and deceits of the devil, and may be able to appear holy and sinless in Thy sight, through Christ our Lord. Amen. Manalangin tamo. Oy pa, ake kaming kasngawan at kapayapan. Mitipon kami anting kekang pamilya. Banting upayang puryan ing lagyo mo. At parangalan ding kekang santo. Ipaintulot mong ing sakramentong kaya kaming tinggap, maging tandane at pangako ing kekeng kaligtasan. Iti adon making kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Tingginu mantabi kay kayo. At kaya ka timurin. Bendisyonan ako ng Diyos sa may paintuto. Ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu. Amen. Mayari ning kaya katang kapag masusyan, niya umeta ng ini, king lugod at kapayapan ng Kristo. Salamat kay Diyos. Diyos. Mininyagan, ipaming kawalintangan, bendisyon ng Diyos sa mituan, ket patayang babakalan. Amano ang pagkamalan, amano ang iyang kasalan, usaling kararumduman, yaring ka paniwala. Dakal po salamat. Maya po oras kaya kaingan. Magandang araw po. Maraming salamat. Panatilin po natin ng physical distancing habang palabas tayo ng ating simbahan. Huwag magdikit-dikit. Okay. Thank you po. Thank you.